آواز عثمان کچک جوان یا بتمن 17 سالی یا جباشار درکه وک جوانیا تمن خو بریشا خویا جوان و هرکبار جی تابلوین رنگین و سرنجراکش خیست که آوازش 15 سالی خوابا دست بکار و نخیزی گریه د تابلوین بهرمندا جوان دا آسوین کشبینی برز و بالاتپن او بالداری و مرقک کور وینین رنگین و جوان خیست که آواز روژاوا تیویرا بحثا گریدانا خویالگل وین خیزیت که قايبة از حجر سمتكا من هرقاف مدرسمان دما كو از مازن بعمري من قها 12 سالي من ديت كو يعني رسم دكينة يعني نفسيا من مرتاح دكا مجي بالا خوا دا رسم ومخافي رسم كي برا بهته ياكو حسكرنا من جوينان ره جهر تشتير نينة بالا خوا دا رسم جيكو از بهتر وينان لسر ولاتي خواه دكا لسر يعني لسر معاناة ولاتي خواه دكا از كسك ببين نخواشة يعني دلي كله كوبانا از وي شخصي دكا وحسب جي دماكو يعني مروف دبيجي من سوياتي من وخيز بكا وقت ديجي از واجي دكا واز رسوماتي خواه لسر ميديا جواكي بلاف دكا آوازا 17 سالی پلانا خود درست گریه کو دما درباسی زانینگه ببه ده هر دریویتیا پیک آنین آرمانچین خدا گشته بکه و لبشا هنرین بده و خاندنا خواه بدوماهیک بکه. دايكو دما از هرم دبستان يجي وك زانينجها جي از هرم فرعي وين خيزي يعني المعنى يعني لو حجام قال معنا ده يعني هركز لو حميزنك يعني قالك معنا ده فهر يعني از نقارن بيجم وينا من في معني ده يعني كاس مروفي كل وينا من دنيرة قوري نيرين اخوا معني جرد ده وک آوازب سدان جوانین روژاوای کردستانی ین خودی بهرین بالکیش و هیجاهن کو دناوندو سازیین چانده ده بهرین خواب پیش دخیننو ناو ولات خواب شارزاتی و صالحین باش بلندکن.